Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita sekarang berada di Terminal Terpadu Kota Langsa. Kita kedatangan tamu baru JRG Sweetest Class dengan menggunakan chassis Mercedes-Benz 1836 berbalut bodi dari Laksana SR3. Ini adalah unit kedua dari JRG Sleeper. Yang unit pertama kalau nggak salah saya malam minggu udah berangkat dari Medan dan standby di Terminal Sigli. Kabarnya bakal di Pesiju atau Tepung Tawar di kampung halaman, itu di daerah Gompong PD. Kita coba lihat eksteriornya dulu sebelum nanti kita bakal lihat lebih dekat interior. So fun and games until the distance trust me out ignition. Are you listening? As long as it's with So what am I late? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you in cocktail. I cried for you. Tell me why you left me bleeding. every time I fall in it deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind. I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. Close your eyes. Segitunya review kita tentang JRG Sweetest Class. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share juga. Hati-hati buat JRG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.